Nih, debt kolektor nih. Nih, debt kolektor nih. Apa? Apa? Apa lo? Hah? Debt kolektor nih. Nah, debt kolektor nih. Nih, debt kolektor nih main pukul-pukul aja nih. Nah, rekam motornya nah. Nah, Rekam motornya. langsung telepon Pak Kapro nih Polsek Duren Sawit nih. Nih, langsung telepon nih. Rekam. Udah merekam. Motornya udah. Udah. Tunggu. Ke Polsek. Nih, debt kolektor nih. Nih, debt kolektor nih. Apa? Apa? Apa lo? Hah? Debt kolektor nih. Nah, debt kolektor nih. Nih, debt kolektor nih main pukul-pukul aja nih. Nah, rekam motornya nah. Nah, Rekam motornya. langsung telepon Pak Kapro nih Polsek Duren Sawit nih. Nih, langsung telepon nih. Rekam. Udah merekam. Motornya udah. Udah. Tunggu. Ke Polsek.